Die EPCO groep het 'n trotse geskiedenis sedert 1983, toe die behoefte vir persoonlike diens aan 'n geselekteerde marksegment tot uitvoering gebring was. Met die kombinasie van sterk leierskap, kundige personeel en doelgemaakte tegnologie, het die eens klein familieonderneming gegroei tot die professionele organisasies wat EPCO en Legacy vandag verteenwoordig. EPCO se begin was gewees waar 3 uiteenlopende individue bymekaar gekom het. Hulle was al 3 entrepreneurs. En om hierdie gees van entrepreneurskap saam te vang binne in een organisasie, was 'n uitdaging. EPCO was op daardie stadium net in een kantoor gewees. Hoe lekker was dit nie om almal bymekaar te wees en daai lekker kameraderie te hê van al die makelaars en die diensadviseurs en almal in een kantoor nie. At that stage in the history of the short term, everything was done through group schemes. And people started asking questions. They wanted something new. And these 3 guys sat down and they said, what are we going to do? We don't want a group scheme. We want a scheme for a group of people. And that is where the idea of EPCO started. Die prestasies wat behaal is deur EPCO oor die afgelope 25 jaar het plaasgevind deur die samevoeging van gemeenskaplike fokusareas waar innoverende denke, uitstekende werksverhoudings en volharding in die najag van doelwitte 'n lewenswyse geword het.